Sad ću da ti pokažem koje tipove abrazivnih sredstava treba da kupuješ za različite tipove brušenja. Nije bitan proizvođač. Na taj prstolu imam dva zavarena spoja u tigu. Jedan je lim, gde je zavareno, drugi je kutijasti profil, gde je zavaren ugaoni šav. Kako odabrati koje abrazive koristimo? Na Flexovim brusilicama imam dva abraziva. Jedan je lamelarni disk, druga je flap disk. Lamilarni disk uvek koristi za grubo brušenje. Dok flap disk uvek koristi za uglove u nekoj light varijanti bravarije. Flexova brusilica, flap disk na gumenom nosaču marke Ferd. Pogledajte sa flap diskom kako smo izbrusili ugaoni zavar. Vidite, šta je bitno da znate kada brusimo ugaone zavare? Flap disk je po 90 stepeni, vidite kako sam brusilicu stavio. A kod lamelarnog, znači kako brusimo pod ovim uglom od nekih 75 do 80 stepeni. To je razlika. Nadam se da sam ti pomogao. Ćao.